Tubona lapha kusethindlini into kusakatha lethi yahlala njalo ukuthi sakatha ngasiswade embabane edolobheni eCoronation Park eceleni kwase Prince of Wales embabane eSwazini Kangwane imbala sigcoka Nisana sibalwa hayi no ngikhona sibali nginevo wena sibali hayi sibali solo sibambile akube njalo sibali solo sibambile sibali kude lokunye lesingahle sikwele yeah sineke futhi sabutheka safundziswa ukuthi nawe uyibambile la uyibambe ngakhona wena isiqiniseko sokuthi lokuvutako ngoba kuyawuthiwa yavuta ngakuwo liqiniso ngilelo gcoko siyancinca mina ngasho nakuwe ngathi lokhu mina lenginiko angisafuni ukuthi kube khona tinto letinye letsathi nshumayelwana letawunjinja mina wena ya mina sengivele nje yeah so ufuna kuhamba nje sengifuna kuhamba nginje ngifuna ke kube ngiyatendela ingcondo yami ithi ngifuna kubona lokho ukuthi nangihamba nje yini le yawenda ukuthi uNkulunkulu angetangemukela ngoba lokuba nje ngidalwe nguye ngoba wena sibali uyibambe kahle lapha ngoba abantu ubakhanza nje la sebazuba nabafako bangasafuni kunjalo bendiwa ngilokho ukuthi bebasafuna kunjinja kulole bangikona bangene kulokunye ya sibayesaba ukuthi inkosi yami ngihamba nje angabi nasilungu angabe nasinto yeah manje kuze uthi angisike kunalokushumayela ukuthi ngabe ufuna ukuhamba kuze uthi ukhona ubukana naNkulunkulu neticuda yesigcoko kufuna kube silumbi sigcoko liBhayibheli lithi nakushisa akushise nakubanza akubanzi lokusivuvu akusidi lutho yeah ngiboke mina ngingafuni kuba sivuvu nje amakholelo wayabantu ayashisa abantu hayi asivuvu into lenjalo ayisebenza kusebenza lokushisako nalokubanzako hayi sivuvu yeah angifuni mina ukuthi so manje sihambe sibanza ngifuna kuhamba nje ngiliswade ya ngathi nje impela kube ngiyatendela ngalanga ngiyahamba bengiyabuyisa tonke izinto letibuve bami tibe la embi kwami ngisuke ngife yeah noma nje sibali nangabe ubona usilamavuvu kadaba manengi uvele nje ubatshele ukuthi abasalo bakufasa lensimbi nasewuva ukuthi umphefumulo soyakhuluma ubase sokugaqa lensimbi lansanyeni yeah vele kodwa ke yona vele ngiyahamba nayo ngoba yami insimbi nase ukhulu ufuna bese seyibasensanyeni insimbi iluphawu lwami lwebungimi wena yona yeah ngiboni ukuthi ngabe ngifuna ini angithanzi vele kana mntubane lapho kuseCoronation Park eceleni kwase Prince of Wales mbabane eSwaziland ngoba nami nangabe ngingasatholi kahle nase ngigulikisa ngibona ngalo sibese sengidonsa lensimbi ngehuka bayabona ke labangathi ukuthi no sekumadiya akasasifa yeah ngiko phela insimbi sibale umthetho wayo uthi na sewuvele wavuma ukuthi wena utawugaba insimbi nemfati wakho ekhaya ufanele kuyigaba insimbi yeah ngani nentombi yakho nje nasikugani ya kodwa ke uyabona le ntombatana lethu khanze kusintombatana ikuganile nje nayo hayina akufanele lokho ukuthi ibothatha lensimbi akufanele ngoba kukhona intombatana leti ubathi lo muntu kepha ungane njani yeah lo upha kwenda nje akakhulu umbono libala kuqala ya akakhuleki uma kunjani vele nje uyivele phinze man bese uyabona salo hlele balele ngawudlala ngale nsimbi ngavele ngawudlala ngayo ngoba kwanze ukuthi mhlambe kukhona nabo masaka bagcwele ibhasi futhi funza inkinga sithola hayi yayekabi mina njengomuntu ngani nomnyenyanya lento sansi nje kuhlanganyela lawo kana mntubane lapha kuseCoronation Park wathi ukuthi uphakamisela abantu la ebhasini kwende njani hayi
Nalo usinje uhamba nentombi yakho seyiphakamisa tandla. Ihamba iyacalata. Nakwengci imoto iphakamisa sana. Hayi. Don't like that. No. No, ngajinda lapho. Yeah, kungcono vele ihambe man. Yeah, uma uhlalele man. Hlale nje. Khanzi nje. Awubo, ngiyahamba nje. Yeah. Sasa sakhuluma sibali. Sibalo wakhuluma ngazo usivelela sobona nje. So vele yathambela la sana. Sibali ngiyathatha into ehluphako. Yeah. Emhlabeni. Yeah. Lena sibali ibuya mangayane lena sibali wami. Lona khalange kwekuthi lapha nebekulene ngacoshwa ekhakhami ngabuyela kithi vele nje kangichaze mbhokane kwaba ngenxa yokungadiphathi kahle kwami. Nyaloke sengitholane nalomunye umuntu le ngakithi ngasekhaya. Manje songitholise umntwana. Uthi ke ufuna lo mntwana kumhlenga lekhaya kithi bathi akahambe lo muntu ayele lapha ngangenze khona. Kuliqiniso endoko. Kuliqiniso nokunene ngoba wena kawusasuye wakini. Sewuwalela wacoshwa khona ekhakhakho. Ngakho ke nangabe kukhona umuntu lese athi yena wena sowunemntwana wakhe uyamfuna lo mntwana ngoba wena ungumfati webantu noma ngabe wacoshwa lokutalako solokwalela wacoshwa khona. Tshela lo muntu ke kuthi akahambe njengoba basho laba bakini ukuthi indzaba yakho abayingene wena tonke tindoda takho setendwale ekhakhakho lapho bakucosha khona. Tshela le ndoda liyakutasa lo mntwana kusayihambiyele ekhakhakho eyokhuluma nabo. Yeah. Bambonise lokho uthi ngoba nawe ibuka leni for vele impi cabazala ngalokuthi phela vele lo mntwana akasiye wakhe lo mfowethu. Cha, na ungumfati webantu umntala umntwana walomnye umuntu. Yeah. Dala abantwana balendodza noma ngabe yashonaphi le ndodza nayalobola kuphela kwahlatshwa tingeke choko siyancinca abantwana bayo. Yeah. Kusho ukuthi ngalesi Swati esibali umfati nakathethwe unini lapho kungathiwa vele akasiye umfati wakagama khona. Kunetinto choko siyancinca letentiwako letisho ukuthi lo sewuyawuze noma angentane abe ngumfati wakagama noma nini noma sengifile. Letinto ke sigcoko letenda lokho ngunalo lugege. Yeah. Lugege lolu yinto lenkulu kakhulu nakukhulunywe indzaba yemfati ikhulunywa abantu labatiko bayaye babuthe ukuthi lwahlatshwa yini lugege bayati ke kusukuhlatshwa kolugege kushone ene la elugegeni yini lenye into lesetshenziswako leqinisa bufati bemuntu ahlanganiswa nendoda yakhe phandle kolugege awu kude. Yeah. Kude choko siyancinca ngoba ngabe ngawuhlanganiswe ngani. Yeah. Ngoba uhlanganiswa ngelugege. Nyonga ugege. Ngoba vele kusho singalesi Swati labo separation nalabo bo divorce kusiyo into le into lengekho choko siyancinca angani kuhlangana kwakho nalomuntu lo uthi wena uyamthatha umenda umfati nihlanganiswa ingadi. Yeah. Kuba khona lokulahlekelwa ngumphefumulo wakho ongekuthandzana kwena. Ngakho ke kude indlela yekwehlukanisa. Kalamntu bathi bone lapha ngoba vele na uNkulunkulu usho njalo ukuthi wahlanganiswa nguye kakhulu kade kwahlukaniswa. Yeah, angithi ingadi le idalwa nguNkulunkulu. Yabona. Kodwa umlo kwathi kwenta ingadi. Manje ke thina njengoba sikule lokwayana kuleli sonto lethu kusho ukuthi vele tawusebenta ingadi. Yeah, lokuhlanganisa abantu. Kodwa umuntu lo tawuhlanganiswa lesontweni lethu ngaphandle kwengadi. Futhi kude umuntu lo yawuthi ahlanganiswe kulelo sonto lela bese sesimove ngansense ukuthi soya divorce. Loyo muntu lo yakwenda njalo siyathi thina ukuthi siyabe sikhulume ini naNkulunkulu uyakufa. Yeah. Is bad. Ngesabisa. Ngiyakutshela. Kalamntu bathi bale
lapho kuse Coronation Park eceleni kwase Prince of Wales kusebhabane kuseswazini kangwane lena ibhale kuse NHTC angisenjibela lambabane vele kodwa ke lo muntu manje ngifuna lo ukhuluma ngemasimi utsanjani masimi ngakhe ngojula edolobheni ngoba edolobheni abe ngisikude emasimi kuyendeka ube le edolobheni ugcoko siyancinca kodwa lela waphuma khona kini abe akhona emasimi akene ungathi ke le nkinga wasina uyibhala uyireferele lekini khona kutovakala kahle lapha nebe kunene kwasuka umuntu le lapha ekhaya kithi wajuba insimi yakithi ekhathi ngagijima ke nami ngaye emphakathini nangifika ekhaya emphakathini nakabitwa lo muntu akafuni kuda bengibuta ukuthi emva kwaloko kufuna bese semuntu sowenta njani ngabe lo muntu akafuni ukudala indlungulu na indlungulu ifanele kusebenzisa emandla ayo lasemthethweni loyo muntu loyo lowetselela indlungulu abekwe licala ngekwetselela indlungulu ngoba kude umthetho losibantu bafanele kwetselela indlungulu ya sebende ngalokho semthethweni nangabe vele kutawuqhubeka vele ugcine uhambile kuya kumncoma kuse asale suka lapho ya ngoba nangabe kusho enda nje nafuna ngabe seseyifaka kandaba zabantu lenzabo kwenziwa kanjani vele sibani Gcoko siyancinca bambhalela lisamane Gcoko siyancinca umuntu lo wetzelela indlungulu umthetho ufanele welive kumthathela tinyathelo loyo muntu ngoba indlungulu ngitona tinto letibuke inhlala kahle yabantu umuntu ke lo wetzelela indlungulu ufanele kuthathelwa tinyathelo nangabe kusho ukuthi kunjani leso sikhulu sesiya enkosini sesiya unqoma ya lapho vele kusuka lapho ke kusho sowulengele wendo yomuntu loyo ya itolo ke umuntu lo abetzelela kanje abevama lokudliwa imfingo kunjalo ya uba simhloma nje sisi akewele imfula izibenje ya lokho lapho angawewele lo bekuvama kwenteka ngalesikhathi kusabonakala ukuthi ikakhulu nangabe ubuya le kaMpondo of Man ya befike bakugegetsa hawu lapho vele uyafa ke kude kwakho la usuka wela lo wesi ya lona kude kwakho vele kufakala ukuthi angithi ngalesikhathi bakugegetsile vele awuphili ya uyafa buka ya awuvela uphili buka lo munye umlomzala wangishela ngalomunye lo wathathwa timfingo uthi lapho tathamba naye khona kwavukileka umhuhumba namhla solabumiltshani ya angisithathe emhulisi uyathola nje kusikazi njengoba lo tshana busamili kusho kusikazi tathi imdonsa kanjani angithi nathi donsa umuntu uthambe tsima natsima ke lala tsime khona kuphuma letimpanzi talo tshani manje na ke tshani bungeke bumile ngaphandle kwetimpanzi so lapha dahumba abuyumila tshani kule kunjalo kwahamba timfingo uthamba nemuntu ngafa ngaloko ngathi khanzi manje ansibe ngathi umsebenzi kanti tikhona Gcoko siyancinca timfingo mane atibonwa abantwana ya kufuneka ukuthi made ngathi ubamdzala ya kufuna ube ungathi uyashakala Bone lapho kuse Coronation Park eceleni kwase Prince of Wales ebabane eSwatini ayikhona kunjalo sicoko ngoba letinto leto lasibali nje zoba sikhuluma letifana nalethi bekufanele ukuthi la emabhukwini alomlandvo walelive tibe khona ngoba letinye tindvo uyakhanza ukuthi hamba zabonakali sebayafika letitukulwane abatsat nokungatiboni akusho ukuthi kude kunjalo mana tibonwa ngabo kunjalo ya kunjalo ngoba tinendlela yakhona yokuhloniphela kuzukubona hayi ukuthi ngamona ubona imfingo nje hayi man Kalamdu bathu bale lapha kuse Coronation Park eceleni kwase Prince of Wales ebaba leswasini kangwane
Hey kumathima manje Afrika. Lena sibali ibuya elwayanini. Ibuya Malkens. Ushelo. Ay. Awenza bethu ifiko lela bethi. Funza inkinga. Imfiko ngabotsanza ukukhuluma ngathi. Yeah, atilungu. Sinto nje lona letilungile. Akufuneka futhi tingene ekhaya. Ngoba tona tidla noma ngangibani kuphela nase anikiwe kusaka atmusha. Athi manje tisukele. Cha. Uneko yantiyanikwa kuthiwe lo sesivele simnika imfingo. Yeah, titawamba la kude kwakhe. Lena sibali bemalkens la. Lapha ngibuta ukuthi lapha kunemuntu lapha nebekunene lekubonakala ukuthi vele akanalo uthando ngale live ngoba njalo lapha khona ukhuluma kabi ngale live. Ngibuta ukuthi ngesiswati vele umuntu lonjena yembhokane uyayefuna sibese sewenta kanjani. Nokhuluma nendlungulu yakhe kube ngiyo lembitako imiyale kuthi nangabe kusho ukuthi usevene la awukhulumi kabi ngelive lophila kulo. Nguwe lofanele kulivikela lelo live ngoba lakini uphila khona wena. Yeah. Uyathi baningi labantu labanje. Ngabayekelwa ngiletkhultabo sicukiseni ngoba labantu labenda nje la emapasini abo kunetkhultabo letikhuluke kungumsebenzi wato kuyala abantu bathu lokutholakala ukuthi sebangenwa sihlava sekukhuluma gabi ngelive lakubo labaphila kulo noma labakhule kulo baze bathole kona lokho lesebakhuluma nje bebasevene. Yeah. Funeki ke lokho. Yathi fake ngathi manje ngoba leni moya ingmoya. Moya kaSathane. Lo moya lo njena yesibani ngoba kuthiwa njalo nje emva kweminyaka lesite uyabuya lo moya wako wahusha yini lo njena nje ngwana ngolesisi umoya mzala sigcoko siyancinca uhusha kepha ke kukhona abantu lebe bakhona bahlalele kubuka umoya ukuthi uhusha ubhekapi nangabe kuyabonakala ukuthi uhusha utanga lapha nje nakungase kushe umlilo kungasha imithi bese kuyababelwa. Yeah. Bese kuyababela labangeva beva labeva kwabatakuva funza nike asina sikhuluma Swati kunjalo. Sikhuluma ngalama examples qiniso ngilelo kana mtupa lapha kusecoronation park eceleni kwase Prince of Wales babane Swaziland laba bebababela babese badliwa yini bakhona babemuka lamabhulu bakhona gcoko siyancinca bantu lese bakhona nyalo sebayesaba angathi ukuthi bangenwe luvalo loluqhamukaphi kepha ke bangenwe luvalo lwaSathane. Bayakwathi bantu kwenta tinto kodwa sebayesaba nje umuntu basuyambuta ukuthi wesabani wendani angethe evakala labantu labakhona sebanjalo afuna ukuthandazela. Afuna ukuthandazela bantu ke lasikhuluma ukuthandaza bacabangana ngemasinagoge. Kusencinca bantu abathu uyabona akufanele ukuthi kuze kushe umuti kanzi uyathi lokuthi lomlilo ungawuvimba njalo kunjalo. Bengimele bakafaye. Bonakala ukuthi wenta njani. Nabakubuta ukuthi wendelani lokwenda nje nongibona ukuthi sekutawushana umuti bakafaya bangefika bese ulayida lomunye suyahlangana. Tawucila shayana tulo. Nako sina sikhule esikhanze kunjalo. Ulayide ngale bese uyalayida lapha ushaya ulo wanyana kunjalo. Bekuyindlela yokuvikela umlilo obusungashisa umuntu ngeSwati kunjalo. Tupane lapha kusecoronation park eceleni kwase Prince of Wales kusebabane Swazini kangwane ayo thola mansukani madoda. Lena sibali benhlangano yempokane lapha nebekunene ngijanje sangijale lidzala lapha ngecelelwa umfati wami ngendlela lesimanga bekunene ake sengiyibone info lenje ngale ngingayami ngilokhu sisengidela lamandla bengisike ngicela lapho kinaGco siyanqa ukuthi ngiyeva ukuthi bakhona abahle banqonqotha lapho bafuna ilowaya nemadrots house
manje ngimthathe manje ngitokususa la ngumuntu ngoba noma ngabe ngikhulumani usuka nami yenda nje wena xosha lo muntu bese usobhalela thina ngala uyasho ukuthi ufuna umfati utamthola asangekho lo Satan ya xoshe kaluqenisa ngalapho kunjalo ayikhona manje ngoba angiboni mina isigcoko siyancinca ukuthi empeleni usuku indosa lecabanga njani nangabe utawuhlushwa ngumuntu loyesuka kubo wasuta kuwe la kini sewehlulwa yini kumtshela buyelelela womthatha khona yama susa lo muntu man kusebenzi lento susa lo muntu sinena sibali ngala sitawubona thina la sitaw-organize sitawubona thina ngalapho nangabe kusho sitawuva ukuthi somsusile lo muntu ukuthi lo munye lo ngento ukuhlupha utamthola njani ya ngoba thina sihlele esangweni futhi thina sifuni ukuthi kube khona abantu labahlushwa bafati asikuthanzi lokho ungani thina nasibali senyanya ngisho nje umuntu ahlupha yena lo mfati kunjalo asivani nje vele nebantu labahlupanako umthetho wethu kanti ke nathi akusisi isigcoko siyancinca ngilohlelo lomdumba aluhambelani ngomoya unemgomo uyathi lento sengayibona sibali indvodza nayihlushwa ngumfati ibese iba siyede indoda yahlushwa kakhulu umfati iyafa sigcoko siyancinca ayine iyafa nayihamba ubathe nasuse ulahlekelwe inkomo nayihamba ibhekele ungathi tangala yahlupheka ihlushwa umfati kuba khona kuhlupheka kwendoda ihlupheke nje kodwa nayihlushwa ngumfati uyabona kuhlupheka kwendoda sibali nayihlupheka nje inethi inhlupheko de kwakuthi yeswele kunjalo iqinile inesithundi iyashakutela kodwa ihluphekile kunjalo ayifanani nendoda lehlushwa umfati indoda lehlushwa umfati iyabonakala bese sekuba siyeti mani Nkosi yami kangangoba nanikhuluma ngemadoda ungathi mate nakathi ufuna ukukhuluma bese nitsibinza wena futhi ivama nekungeva ngikhuluma ivama ukuthi ipheka ukuthi uwathi lendoda inani futhi ngike qosha lo muntu mcoshe ngabe sesoyabhala ke sobhalela njalo baleke mtumba sina sibali sinelikhambi la kumtumba Tawubona ukuthi sini ngoba sisanzi sifunsi ngoba nalokho uthi sowude amandla sine bestam mfaka ehlahle unza inkinga gqoko siyancinca sine siyadi lokho kusukwinto njalo akugcina singasaphutheka sine sagana inkosi asisebenza bathi kude nje vele lesikuthingakho thina sesiyabuka sibantu batabe solo bacabanga ukuthi sinesenzako hayi kepha mina ngiphicwa ngoba uyanza nalo moya wokuthi thina is difficult kanzi lento bengisasasichazile kulabantu ukuthi akusiko kuba difficult lokho lokho is difficult sibali ukukhuluma abantu labangade ukuthi liqiniso yini sibali lela sibali nayo ibuya emangayane lona ukhala ukuthi wona umntwana lapha ngona umntwana emuntu lapha nebe kunene ngahlawula ke kwakhanzakala ukuthi lo ngatala emaphahla umfana nentombadana kulo manje nyalo nase ngisingihlenga labantwana sekuthiwa angibahlenge ngamunye kanti singasiswati umuntu nakahle bantwana labajalo babitwa ngekuthi ngumntwana munye funza le ngesigcoko nambe ngathi kanjalo kunjalo vele lona sesimchazele futhi lapha sekwentwani kuyadlika umuntu sigcoko siyancinca nakatele bantwana baba ngemaphahla kuthiwa utele kanye akushiwo ukuthi utele kabili lena sibale ibuya phile ibuya elubulini bosachaza sibali lo sibali bengicabanga sengichazile nje sekuvakele ukuthi emaphahla umntwana munye na umuntu atele emaphahla kuyaye kuthiwe watala wena kune umntwana akubalwa lokuthi watala abantwana tele umntwana tele kanye kuthiwa utele kanye kanti labantwana babili
futhi ke bengive wena abadzala bebahlonipha baphahla bebaye basinabakhuluma bebayibeka kanjani nje lento bebathi wo lona ungulo ukhaza lokwakuthi abafuni lokwakuthi lona uyedwana bathi womunye lona lo vele munye ya munye kunjalo abanengi labantu Siswati leso angakubona uma ngabe kusho ukuthi kunjalo kuvele kube njalo Kalamtubatumba lapha kuse Coronation Park eceleni kwase Prince of Wales kusembabane kuseswazini kukaNgwane ebiyelbolini nasibali yathi ngingalela angifunza njengoba injalo mfunza sibali batayilalela abalalela lapha nebe kunenengi nesipho lengisinikwe ngumdali ukuthi ngisisebenzise etifeni ikakhulu nanathi tifo letikhona manje nangithi ngiyabuka lapha ebusuku nangikhonjiswa letinjo kuthiwa angihambe ngiyobamba inyamatane loluhlobo loluthite kepha nangiyibuka la ebusuku lenyamatane nangikhonjiswa angizange sengiyibole lenyamatane manje bengibuta ukuthi mbhokane kumbe noma ngingefika ngalapho kaNgwane yini manje sengiyikhuluma lenzaba nyamatane yini aweva sibali nyamatane yini usine nyamatane akayiboni kahle kodwa manje ke pastor ukhulumayo uzofuna kufika ngale kakuwe manje cha kulungile ungefika nokunene encenye ungefika uchaza ukuthi nyamatane yini le uyifunako ngoba yena soyibeka lenzaba ungazi ukuthi sekufuneka angonakale ukuthi ke angathi ke kankhathi ukuthi angene ngekhathi kuphi ukuthi sengisho khona le ekhaya leKaNgwane kusinasa ngekhathi tabe siyoyibona ngale nyamatane Choko siyancinca lo muntu uthi ufuna inyamatane akayada ngiva ke ukuthi ubhale ini nithi ke akefike ingcenye utawufike atsho lokuthi inyamatane yini lena lakhuluma ngayo ngoba nakangayati lanaye kude indlela yokukhuluma nemuntu nakakhuluma into langayati kwayena noma lo muntu kumbe angake sekathathwe ayiswe enzaweni inyamatane khona udlala lokho uyadlala nje kude kuthini la usho njalo sibali angeke adlale kabi kanje cha uyadlala sibali uthi lo muntu unaleli khambi vele leli ngathita manje kufuneka lokuthi la kuleli khambi kufakwe lenyamatane manje ngani usakayati yathi manje yahleka sosho usakayati Choko angifididwa ngiloko nami ukuthi uthi lenyamatane uyakhonjiswa la ebusuku ngikho ngithi uyadlala manje lenyamatane akayati kahle lokuthi umhlobo omunye utawu mhlambe nasefikile utawu usho ukuthi imbali njani ngoba bengibona lo sinaka ngathathwa iswe lekubohlane kudingelwe siteleka akayifune khona lela awakhona yeah into avuka le ikhona nalekini ngoba tonke nyamatane tonke letikhona kuletinye indzawo tikhona ya uthi sibali ifune lenyamatane ngakhona ngalapho utayithola manje uhlupana okusawuyati wajake umuntu ufundulo ngayati phela lento sekuzobuya la into wangijila yona wonke umuntu bese sowufuna kwale kuwe lokho bantu nawehluleka kubona abantu labanemanga vele ungahlupheka kepha ngibona manje ukuthi unemanga lo mthithi unemanga shasha yini angayadi lenyamatane ngeke ayibone uyathi khona inyamatane letingadiwa esibali uyathi mina ngake ngabona inyamatane ngalenye ilanga uyabona lokusuka inyamatane lengadiwa kusho ukuthi ngilengekho kuleli live la wena ukhule khona ikhona asengikuqoqele phela njengoba sakhuma lenkinga lomuntu uyabona lokusuka ekhaya ukhaza ukuthi ngisuka le Dlambedlwini ngitovula stage la ngishaya ngizabula ngabo 3 la motshale nangikhupha lo munqo uyabona isilwane lesingazo singwenya kodwa nasi uyabona simile simethi sambane boka sibe ngathi nyawo letimbili so nasimile senta nje wabona tambane timba nje phela ngasijuma lo mgwaqo nakuqala le tarot ngishukona phela ngisisambane siyenca sambane sinetyawo leting4 phela sibani ngeke utibone leta ngemumva na ujakile nasiphamisa nyawo sisi isikhwe usamba njengelunwabo
ya sesikwe bese sesema sentana siyantanga ngade angizene lunwabu lwenda njalo bese kusikwe no kokulunwabu no phela lukhulu lenkulu ingane engwenye ngendela nalo singize ngichaze ngaloko ngoba ungakhanza usi kuvela leso silwane letindlala yebo sencinci funza inkinga singadlali so leso silwane leso naso ngisibuka ngaphenya incwadi library ngakhanza sisitholakala ematsheni sidla inthuthwane ya vele njengoba ngisho nje ngisilunwabu ngoba lunwabu vele lidlula kanjalo yeah nasikhathi nalohamba vele lwendala endulo isho awuphenye ngalapho wena lokwanyana ngoba leli khambi lakho encebe litawusida funza inkinga kuyadlala so njalo siba yeah lona nangolomyo lodlalawo ngoba usilenkinga yakhe ibuye ekhabo jobo iko njalo ngiyadi khabo jobo angiyadi mhlawumbe ikhona ngileka hlathi lona uthi Sibali asengixoxe lenzalo inkinga takho ngathi athi njani Sibali ngitsaphefumula kahle yaphefumula ngitiva kahle yeah phela inkinga ngeke ivuke funza inkinga ngayivuke ngivanga lo hlufeni funza inkinga wena ngefona so hisho mina inkinga la yesilwane lesingathola ngayo funza inkinga ngoba lo mjito ufuna kufika ngale ngakuwe ngithi mina ke fika kade ngichazela yeah ngoba mina nase ngikhuluma naye umuntu ngimbuka ngiyaye ngimbone yeah wala ngiyambona usufuna ufike emsilingeni akefike ngitambona yeah nangaba tafuka kukhuluma into lengevakali ngiyamchitha nosikhathi sokuhlala lela ngeSibali asengikucocelele ngingana lona uthi waganwa ekhakhatsase wabo uyabona uyangivama ayikho ito njalo waganwa ngumfana waganwe ekhakhatsase wabo yeah waganwa ngumfana wadzadze wabo lendvodza yalodzadze ulungile angisho yakufa lo kuyavakala waganwa ngumntwana wadzadze wabo lendvodza ya yalodzadze wabo yalodzadze ulungile manje lapha sebayangihohodza bathi sihlobo sami lo muntu angehlukane naye embhokane akasiso sihlobo sakho bakamane bathi sinini sakho kuyasatha yeah lento yathi seyivamile lokuthi and futhi into abafati lento yokuthi bangede bafuna ukuthi umuntu aganwe lapho kubonakala ukuthi akuyade usilendvendo wayo bendiwa gqoko siyancinca kungadi so sikungathi Sibali yeah asikho nje sizathu lesingenda ukuthi ungete wamthathana ngumuntu lakhuluma ngaye ngoba lo muntu ude nalencane ingadi yakho yo sinini nje manje inkinga seyini khona lapho futhi ke lapho kuyathungeleka lobunini buyaqina qiniswa ngileyo nto leyo hayi man ngibona ukuthi yini lempi lapho hayi so damonela ke mfana akangamsugana akafunwe lomunye hawu nabakithi sihlobo sakhe phela lesi sebangathini khona lemtini uma abantu gqoko siyancinca basengakakwadi kwehlukanisa sihlobo nesinini vele lesishibo siyawuba khona yeah sinengeshibo kunjalo lapho kuse-Coronation Park eceni kwasephi ubake sesayichaza naSibali lenzaba yesinini nesihlobo solo bantu abeva solo bayileka abantu man kodwa labanye bayeva labanye njalo njengoba abantu banjalo bathatha kancane man kunjalo bathatha kancane lena ibuya la kaManzini esidikidikini ngicabanga lapha nebekunene embhokane ngicela seningeluleke umkami unemkhuba wekulibela kucela kuya ekhaya kuphi Sibali ulibala kucela bakuphi ulibala kucela kuye ekhaya kuphi ekhaya kubo esuka ekhakhakheni manje futhi uyayathi uyawendani akuvakali naloku silekhaya uyawendani
umfati vele uyaticelela yena ukuthi aye ekhaya aseningeluleka nje ngesiswati ngoba lento ngisafuna kuyibuka kukhona gqoko sancinca ukuthi aticelele yena mhlambe ukhanuka unina kukhona kwekuthi aqelwe ngulaba bakubo mhlawumbe banemsebenzi losithe naye njengemntwana wakhona babe sebayamcela ke lekhakakhe ukuthi angaba khona nanaye baqela kusabe khona kulo msebenzi kukhona ke nekuthi aticelele yena nje ngoba akhanuka unina ekhaya kubo ukaningi ngithi kukanenge kukanenge igcoko siyancinca kukuweke lokuthi uyamvumela yini noma awumvumeli kansi into lefanele umfati nangabe ngewakho usekhaya kini ufanele ukuthi noma ngawe uyacela noma ngawe uyabona unina noma ngawe ucelwa bakubo ubovama lokuthi uthi abayele kunyoko naye letho tinto njengaleto abotibika kunyoko wakho lo leta kakhe kuphela imvume etholakale kuye tholakale kumaka nangabe nje ungumuntu lokhona lokuhlalela letinto nangabe akhanuka lonina kufuneka ukuthi abohamba kangakhe njalo ngenyanga uyekhaya ngeke kwendeke egcoko siyancinca lokho kusuke sekubhicene nemoya lotsite nangabe into kathathu nje umfati noma mhlawumbe ingabi iminyaka lepekulandzelana phela nje iminyaka lemibili umfati angakayi kubo kutawusike mhlawumbe kulwesathu so uyacela nakhona ebusika so uyabona lokho ukuthi kunekwendeka nawubuka lesikhathi sekukhona lamkhani kwako so ukhanuka unina ngoba ngeke umkhani kunyoko njalo ngeminyaka njalo ufuna kuphela iminyaka ibe mithi abese uyacela kuyekhaya kubo ngoba phela wesuka le kwabosha umthwalo le ngoba ekhaya kuba kusasiko lesekule ngile manje ke akufuneki ukuthi umuntu angaphe kuya lokunye isicoko siyancinca uyabona angathi laba imbani bacabanga njani ngebafati lo muntu lo wamsoma wakugana nawe wasina sakuganela uzange sombute nekuthi hey wena sugane mina bugane bandvu vele uzange ukubute lo lo muntu lo funze ngeke kahle ngibona ukukhuluma ngayo uzujikisa buso kabonakala ukuthi ngicambi tabazala la ngiyabona ngemehlo engcondo ukuthi akufuneka no sovakele kunjalo emaswati ayakuva sibala ngoba inkinga yesiswati la sibala afike sihluphe khona tikhona tino lo uthi nje nawo tikhuluma utishiye khathi kodwa bese baye kodwa bedivakela kunjalo bathi ke labakhona ubokhuluma uphumele ebaleni nebanifana batoku nakwendiwa njalo bantwana bachazelwa abatali babo nasekufanele nakhona ngona lo hewo lelikhuluma yakho no I need to be very transparent and also ubasiwe moya nonsense kuthi lento lena sesitayitsini lena thine ngoba sifike sayikhanza lento kubomkhulu ngathi mina kuwe ubobuka likhaya leyihlo ukuthi lifanele liphile njani longafuni noma lwehlulekako kuphila kulelo likhaya leyihlo ahambe phela full stop wamgcini umuntu ekhaya leyihlo longafanele kugcinwa kulelo khaya it's a fact spot it's a fact uyeleleni ngoba umuntu uyadada waphumaphi ezoludidwa abantu wokusuka kwakhona kulimala leli khaya leyi ikhaya liyawubutwa kuwe leli
ngoba labanye madoda sowakhanza asahleli nganhlanye esitulweni asatshekile uyamangala usi lesitulo asesabani ngoba lesitulo anikwa amele boyise kulesitulo angithi ke lesitulo lesi bayasibanga sibangwa seyihleti ngangculwinye nje lendoda sibangwa ngilendoda nalomfati yeah ba so sibaphicwa ngolendvo ye democracy le 50-50 sharing and equitable distribution uqoko siyancinca le likhaya alisherishwa likhaya lemuntu wena yakune lalo lo alakha wena uhlala lelikhaya sebayeda ke lalabayeni labatawuhlala kulo uthi thina sikhanzele likhaya lababe sesitohlala nebantu la sesifuna kwenta idemocracy ephezulu hamba yokwakha lakho lelitaba democratic bhalele egedeni ukuthi this home state is democratic phela bakutawuya labo laba democratic kulelo khaya fundi sinesibeziphaza phazayiswa tinto letingete kusite ngalutho Tupane lapho kusekhona National Park eceleni kwase Prince of Wales mbabane Swaziland lela sibali ibuya engonini enhlambeni kusho ngengonini lele kusho ingoni tintathu khona lengonini lelapha lapho kunestage semaphoyisa khona enhlambeni bese kuba lengonini lela ngase kunjalo bese sokuba nengonini lelinda sikaMbambati estate engonini estate sinsethi ingoni ke le kunjalo ema-orange ema-orange kaMbambata sazivame kuyawudla ema-orange la kule ngopolo lela kuthiwa ngamdaphuza suka le dambele no suka la etule emshingishingeni la kunebakithi lapho nabamalume la edulu wahlala khona Sibali wena wakuwahlala emtini umtini phela Sibali sikhule esihlala khona okay mina ngizange sengihlala emtini asishaye sami Sibali asishaye sami Sibali kalamtubane lapha kusekhona National Park eceleni kwase Prince of Wales mbabane Swaziland kaNkwane ifunza Sibali ngithe ibengonini enhlambeni Sibali mpokane mina ngilijaha lapha nebelihlala kaNkwane lelineminyaka lengamashumi lamathathu ngilinze ukuthi nase ngithatha lebe kulena sengiyawuthatha lesonfweni ngisafuna ukusenda siphosiso nyalo kuleli sonfo lethu manje bengibuta ke bafana bengihosi kwakuthi na ngabe selakhiwe nje selungile indaba seseniyangithinta nato letinombolo tami lapho Nkosi yanginca atibeke bengifuna kwathi ke nami lo singive ngilungisani lesonfweni ngoba kulamanye amasonfo ukhanze ukuthi kulungiswa imali ngoba kunetimali tabo first table nawo konke kepha ngeva ukuthi kulelethu kutababede ngaba ngimalini kumbe imali yesikhwama na wena wekunene lelisondo litawuthina selakhiwe kutabe sekwakhiwa libandla lelingilona litawubuka tidzingo talelisondo phindze futhi lelo bandla ngilo naleli tawubuka kwekuthi lo mthetho sisekelo walelisondo uma njani uvuma ini nani ngulapho ke wena wekunene lapho kutabe sekubonakala khona ukuthi imali kuleli sondo titholakala ngayiphi indlela konke lokho kuyawuchazwa ngumthetho omgogodla waleli sondo kanzi futhi tindzaba takhona kulelo sondo kuyawuba ngilelo bandla lelitawumiswa lelingilona liyawubuka tindzaba telisondo kanye naleto timali nangabe kusho ukuthi tiyawufuneka ukuthi kuyawuba ngumalini leyawukhishwa abantu kuyawubona libandla nalo liyawube libuka umthetho omgogodla sambe sichoko
Bane bobane ya lapho thina lapha kulesonto leli njoba sachaza ukuthi ude bo first table asithatha istimela kula stokfel futhi lapha kulela sonto Kodwa stokfel kulesonto vele ngoba kulelo sonto lelo bekunene lisonto lebantu kude longetulu kwalomunye ngoba thina sathi ukuthi sonke siyalingana phambi komsobo kaNkuluNkulu lo yawutana ngesitokfeli siyawufaka kalvasi njengoba yenda indrodzana yemuntu nayikhanza sebathengisela lapha emasontweni bafaka kwamatheti imali uyawube unenhlanhla nje siyamfaka inkalvasi nasingakamxoshi azongisina simqoshile sozokuthi ya mazaze sakuxoshwa ufike ekhaya kuyafa ezinuku zabantu